ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment la play ye ki booking but ya ki jing tip bakam bnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai ka Dr. Maisel Amperin Lingdo ka bade ka kertong jong ka National People's Party na ka benta ka election MP na Shillong seat kalapan pau baka kloy ban ya thalain bat ki wei ki kertong ki ban ya khun ya ka election lada ki akran halor ka jingdon mokoduma siale namar ba kamshim pat lasha rai Pynrem ya gani ka Dr. Maisel Amperin Lingdo kalapan pau haba ya kran bat kilat patai khubor ya ka balapan long ha ka office trekam jong ka National People's Party halashumir halor ka jing penkre ya ka jing ya khun ya ka election MP. Shusho ka Dr. Amperin kalapan pau bakan long ka burom ka bakraw ban buat ya ki denjat jong ukpa jong ka uba Peter Marbanyang bamkwai hadwaru blay ubalalong UMP nado usnem khat kandai spa prapupra hado usnem khat kandai spa kandai pun Briew. Ngala de pong yepi ba wat Pynrem Nongtuh yo nong chok nong Khlem da yo ya ka Muhor jong ka Ïingbishar wat pengkela ya kata ka isu namat bangan ya tu yepi ni ki balek chakot ni tip ya ka jingnong ka jingman jong kata ka kes bila pun kena kapor kan sapatay ngimla mag-ibang sumudur bet ba oh kata si ka jo lakarus naman tayo nga yak tabit yak lagi nga ong ipi usiar pat ba kapag wanhi ka kod ruling what you snap idu ay kinang tundang kampak lamang no problem nga ngamlek siya karunsan election ba ni kredi na nigang kapag namarkam day karunsan ba ni nganlet siya kod at saka kapan snap ya kecil keren juga. Nga ngomong ya tikom ni. Uhati udang saklaw. Nilayat terpadi utang. Ay ngan cross swaya na takabritsi. Laga biong ini to ka parti kampung kremo. Ni kre. Upay pa salay. Pila banong. Bao nepotism. Nakaju siya kaju kanya. Iwan niya election kin Pynrem. Nalala kong Pynrem tingin siya kana kanila pa. Kayeng kasem ko jogi kalong kayeng kabala IT monsohan nakapuntaw ka. But nginyay yale ya election nakapor siya kapor. Right pa. Pinasnowdan kami kayeng kasem di ba Peter Marbanyang ngilong kipakloy ban serve yun. Kintangi doon si MPC. Ikon jong ay Grizel ilahe. Lalong very capable ba niya le? I can try kipagpake. Hindi mga banra. Kasi election, pindiyo ang hajat ka. Khlem kasi Congress, siya kayeng ipapita. Kakuri ipapita, kakapyale, election, kabadjuat, ano ka takata. Lamaya nga ito ka ticket mo. Watong, baka room, baka bangijit ng yakuwitin niya. Kilaban bisni mo pigi bakaran. Ngayon pa ba tutuloy ko. Tingin siya le.